Nidaul Islam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Muna-muna ingkatan sa sanglitan ibang pupudjihan tupot sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salta iban salawat iban salam daran tap-tap panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mahulirain dito puas yung pagsukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal na mo in sa salam-salaman kasadyahitraan ang mga sila amuin way nagbatilaul yaribiyaw na tiranan salta amuin di majaka salta timatayhog sin maniutiyo dahil mga paidda sin amuin biya pagkaryaksan sin kita niyo hawak to ini iban doom ini biya malam jumaat siya insyaallah subhanahu wa ta'ala aun dahil mga sugpatan nato pangadjian biya sin pagkaryaksahan sin kita niyo hakitab ad-durusul muhimma li ammatil ummah. Insyaallah ipasampay namo in salam-salaman kanyo katan halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga maastay manghud na mo pag-arama bihaon nyarira kita niyo masi hakitab amuin ad-durusul muhimma li ammatil ummah. Kitab hi Sheikh bin Baz ha pangadjian masih kaupat kita niyo. Pasal biya na sinagi mga palanggungan ha pag-arama. In kitab ini na bahagi siya nagkasabot dasin kami pangadjian panagnaan hikaruha hikatuy kaupat hikalima insyaallah maabot sin kita niyo. Sa deng ha mga maniw ti ulong tabihan yari kita niyo ha amuin pangadjian hikaupat sin kitab Sheikh bin Baz ad-durusul muhimma li ammatil ummah ha amuin pasalan sin tibayhuan sin pagyanon pagtauhid iban sin tibayhuan sin pagyanon asyirk amuin pagsirik pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihayaon nyari kita niyo ha amuin tibayhuan sin pagsirik yalaban nato na tungod sinamuin tibayhuan sin pagtauhid bihayaon nyari kita niyo hatibayhuan sin pagyanon pagsirik. Qala rahimahullah amuin kabtangan sin nagbaktol sin kitab laung niya wa aqsamu syirk salasa syirkun akbar wa syirkun asghar wa syirkun khafi. Fasyirkul akbar yujibu hubutal amal wal khuluda fin nar liman mata alayh. Kama qala Allah Ta'ala walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Wa qala subhana ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa hum fin narihum khalidun. Wa anna man mata alayhi falan yaghfira lah wal jannatu alayhi haram kama qala Allah azza wa jalla inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala subhanahu innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa min anwa'ihi du'aul amwat wal asnam wal istighatsatu bihim wan nadru lahum wadh-dhabhu lahum wa nahwi dhalik. Amatuin kabtangan sin Sheikh at niya tungod sin tibayhuan sin pagyanon syirik. Magkulang maglabi haagi niya laung niya wa aqsamu syirk thalatha. In tibayhuan laung na sin pagyanon syirik tu parakala siya. Muna syirkun akbar wa syirkun asghar wa syirkun khafi. Amuna laung nin syirik kula pag-ubos syirik sibi-sibi iban syirik amuin nakatatapok. Salta laung niya impagyanon syirik dakula amuna in makalarak makapapas singkatan hinang mo marayaw
pagtaat mo, pagibadat mo, katanon-unin mo marayaw, mapapas siya, malawa siya, sabab sin pagsirik, amo in sirik dakula. Pagubos lang na, salta, in taghinangan niya to kaniya, amo in nagsirik, nagsakuto patuhan, in siya, dito na siya kumakkal, bang siya iabutan sing kamatay, nagsisirik siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayron na chance niya, kakkal, di na siya makakuha, dahil halom sin apinal ka jahannam. Ampa niya, biyasa siya but in dahil sing kabtangan niya to, dahil ha Quran, biyalaw na simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Bangsad jalong na in mga sila siusiu na amin long mga sila nakauna to ataw ay siusiu na bangsad ja sila in kaunan nila nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala lahabita anhum ma kanu ya'malun way pagduarwa in katan kakahinang hinang nila marayaw way ruon dawhatun nila papas katan in hinang nila way ruon karayawan nila. Pagubos, sugpatan niya paong paparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, long niya, ma kana lil musyrikina an ya'muru masajid Allahi shahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa hum finnarihum khalidun. Bialaw na sin mga sila, amuin, nagkikidmat, nagpatindog, naghinang, nagayura sin masjid, inin masjid ang mga bahay sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu ibadat. Sa misang paing kaunan niyo, amuin, nagkidmat kamo si masjid, nagpatindog kamo masjid, nagpaon kamo masjid, naglugto kamo karna si masjid. Shahidina ala anfusihim bil kufr. Asal-asal kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinangyo kung karna sin Tuhan. At niya, awang kasir, halom sinamuin pangatayan. Kaya pakitain mo inilahil nila long tabihan marayaw, basahin sila bariman, sa in halong pangatayan nila, nagkukupur, kakupuran pa Allah subhanahu wa ta'ala, namisang pabihat, to'y namuin, karayawan piya kita mo, nag-ayura ko si masjid, nagpalindog ko si masjid, nagpatindog ko masjid, naglugto ka, nagkidmat ka, sin masjid, at kala in ikaw, kaya kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kakupuran, in pagsirik, halong pangatayan mo, na biyabaitaan ko sin Tuhan mo Rabbul Alamin, ulaika habitat a'maluhum wa hum finnarihum khalidun. In mga silayat to, bihatun dagbus nila, wayroon dawhatun, wayroon mahasil nila ng Allah subhanahu wa ta'ala, hang sulaguluno karayawan. Salta, wa finnarihum khalidun. In mga tauyat to, kakkal, di na sila makakuha, dahil hawlawum apinal ka jahannam. Dito na sila bihan maghula. Salama-lama. Wayroon na chance sila makakuha. Pagubos lang na sinsik, wa an naman mata alayhi, falan yagfiralah. Hisiu-siu, in iabutan sing kamatay, in siya nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na chance niya ampunon pa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiu-siu rin hamano siya, iabutan sing kamatay, in siya nagsisirik pa Tuhan, wayroon chance niya atawa wayroon kaampunan tud sin Tuhan kaniya. Wal jannatu alayhi haram. Salta in sulga haramun na kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos ang pensik si mabut dalil hakabtangan niya yato ha Quran, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Laung parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, bunnal tuunin Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru ay yushraka bih. Di siya umampun, di siya magmaap, ha mga sila, amun hisiusiu nagsirik kaniya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Arapun, in katan dusa, ampunon na sin Allah subhanahu wa ta'ala, maampun sin Tuhan in katan dusa, ayawad dyan pagsirik. Ubos ang paparman siyabot niya, waqala subhana, innahu man yushrik billah, faqad harramallahu alayhi al-jannah,
wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Amo pa ini namuin mabugat hisiu-siu aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiu-siu reng ha mga manusia in nagsirik patuhan na tantu tuud haramun na kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in sulga salta manulin tulinan na siya matupapinal ka jahannam wa ma lidh-dhalimin min ansar. In mga tao nag-anyaya singgin hawabaran niya wayroon na makatabang kaniya makasapaat kaniya wayroon huat-huatun nga tatabangan dahil Allah subhanahu wa ta'ala na insa lagu-lagu anyaya sin manusia pagin hawabaran niya amo na in magsirik siya magsakuto siya pa Allah subhanahu wa ta'ala na simabot in Sheikh dahil mga long tabihan sampul niya dahil mga tibayhuan simpagyanon sirik amo na in duaul amwat wal asnam amo na long na in amo na in dahil mga tibayhuan simpagsirik patuhan amo na in pagpangayo-ngayo pa mga sila miyamatay na hakakubul-kubulan hakatampat-tampatan pagubos wal istighasatu bihim iban sin amuin mangayo kaw tabang kanila asal-asal dumayrik ko patuhan lumabay pa kaw kanila inaturay nga mga maasiyat dakula amun ang pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala wan nadru lahum wadhabhu lahum iban sinamuin magnadar hakal na sin mga tao miyamatay hakal na sin kubul atawa siusiu na biwal auli atawa ununo na tao miyamatay amo in pagnadar kanila iban pagsumbay sin mga susumbayon dahon matto kanila hakal na nila bukon hakal na sin Allahu subhanahu wa ta'ala amo yatuin dahil ha mga long tabihan tibayhuan sin pagyanon syirik hati niya syirik dakula pagubos asibi iban syirik nakatatapok na biasin amuin nasabot sin kita nyo limabay hatungod sin tawhid amon parakala sin pagyanon uluhiya iban sin rububiya iban sin al-asma was sifat aun waktu in manusia makapagsirik dito ha uluhiya pagtawhid a pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala manjari manusia makapagsirik ha pagyanong tawhid uluhiya makapagsirik, makapagsakuturan ito pag ibadat. Sa babing tao, hatatkala nag-iibadat siya, nagkasambahayang siya, manjari kalamuran sirik. May nangyat tubukon kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa tawhid rububiyah. Makaiyan siya nagpapanjari sin langit iban sin luba, bukon Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa tawhid al-asma was sifat. Sirik, manjari siya makasud, hatu tibayhuan sin tawhid pagyanon. Amuin tauhid uluhiyah, rububiyah, iban sin asma was sifat. Nabiya na sin agi balikan namo asalin ni bakas sin kita nyo nasabot sin pangadyan nato limabay hatungod sin banghaw no kita nakakawa bisis dalil sin amuin pagkawa ta sin bilangan tibayhuan sin tauhid inyan labay reng ha amuin istikra pagyanon wat tatabbo amuin bang mo basahon marayaw dungdungan in Quran iban sin hadis sunnah sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in piagbisarahan hatungod sin parakala tauhid di na makakuha dahing hatuyan kita uming Quran dahing ha Fatiha sambil pa suratun Nas at iniya bang hatungod sin tauhid di na gumawa dahing ha pagyanon tauhid uluhiyah rububiyah iban sin al-asma was sifat impag taksim yan impag atinya hinangan tibayhuan yan iniyan halawm sara sabab biya si mga kaibanan long tabihan atulan sara aun tibayhuan niya damikyan in tauhid damikyan sababin yan halawm wala kita nakalanggar sara doon halawm sara inamuin tibayhuan sin pagyanon tauhid sabab kiyawa taray nga Quran iban sin sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya
ing kita manununtut ilmu, kaluhayan kita maghati kaniya. Nabiya na sinagi sing kita yung mga palanggong na pag-arama in pagtauhid atawa kanin syirik manjari jumatu siya dahin dituha amuin tu parakala sin tauhid. Sa hati ko baha in nagbaktul sin kitabin syekh hinangan dahin nga mga laong ta siyabot niya talbilangan sin tibahiwan sin syirik amunin dakula iban sin asibi iban sin nakatatapuk inini at niya tibayhuan amuin ha pangatod niya malaggo iban sin asibi. Ha malaggo iban sin asibi. Sababin tauhid man in syirik manjari jumatu biya na sinagi ha amuin parakala sin tibayhuan sin tauhid tapag tauhid hatuna sabut yato ha tauhid uluhiyah rububiyah iban sin alasma was sifat. Adapun yung syirik yatod niya kita niya inamuin tibahiwan sin syirik halaggo iban sin asibi. Na in syirik laong tabihan aun dakula iban sin amuin aun asibi. Iban sin amuin laong na sin syirik aun pa syirik amuin nakatatapuk. Syirik nakatatapuk pagyanon. In pagyanon syirik amuin pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala amunain laong na taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah atawa min huquqillah. Amuna pagyanong syirik dahil amunain limbangan mo in Allah subhanahu wa ta'ala hamanga amun hinangan mo limbang in Allah subhanahu wa ta'ala hinangan mo siya limbang haununo na parakala amuin hatag kapatut niya. Hinangan mo limbangin Allah subhanahu wa ta'ala hakapatut niya. Dahil nga mga kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain parakala long tabihan biya si mga pagdua in dua in ibadat. Kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala hak sin Tuhan Rabbul Alamin subay ingkatan mga ngayo dua subay diritso matukan niya. Ng pagyanong syirik amuna in hinangan mo limbang in Allah subhanahu wa ta'ala haununo na parakala hatungod sin hak niya atawakan kapatut niya atawa sibuan mo in hak sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mo hinangan limbang hapaglasa mo hakabuka mo hapagdua mo hatawaw nung na parakala atawa hinangan mo sibu in kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala in bihatu rabus niya amuin nakapagsirik na nakapagsakuto na in manusia. Biya na sin mga sambahayang sumambahayang kau kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala inya to wayron problema. Sa bangkaw si mambahayang hinangan mo limbang laong mo kal na sin Tuhan kal na desab sinyaon amo ato namuin taka problema rakula. Ang kanin Allah subhanahu wa ta'ala riha pagyanong syirik hati niya laong niya fala taj'alu lillahi andada. Suway di tuod manjari limbanganin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kapatut niya. Inyat tuday nga mga amuin liyangan tuod kato tanyung sin Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya to amuin pagyanong syirik. Biasin mga sila amuin mala sa papagkahin nila manusia atawakan papagkahin nila piapan jari sin Tuhan pagubos papagsibuon nila iban sin amuin lasa nila patuhan nila Rabbul Alamin. Ang kanna hatungod sinamoy pagyanon hati na hinangam mo limbang in Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatut niya atawakan hinangam mo sibu siyabot tinisin Tuhan Rabbul Alamin haparman niya wa minan nas man yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Aun deng mga manusia amuin hinangan nila
in Allah subhanahu wa ta'ala limbang. Yuhibbunahum kahubbillah. Impag hinang nila limbang atawakan liasa nila in paglasa nila haamuin hinangan nila atawakan in paglasa nila halimbang hinang nila limbang biasin paglasa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia pagsibu yuhibbunahum kahubbillah. In lasa nila pa amuin makhluk amuin hinang nila limbang patuhan biada sin lasa nila patuhan Rabbul Alamin. Pia pagsibu nila in amuin lasa nila maun pahinang nila limbang iban lasa paamuin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to dahil ha mga liyangan na tuod sintuhan na to Rabbul Alamin. Hangkan na kita niyo mga manusia subay kita niyo mahali amuin haparakala simpagyanong syirik. Sabab ini ni mga miulya kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala bangman kita niyo piali hala dahin di sabab impagyanong syirik ini parakala makabuka siya insyaallah masabot na to dah susungon mangbiya din ni namuin kahantang sinjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbayta nagpaanib parakala ini sabab in syirik grabe inamuin kapigruhan niya makabuka in syirik bang amuin sumud atawakan mananap atawakan maun atawakan long tabihan mahinang si manusia. In manusia bihayaon naghalli sin ununo nakatan sa subay labi kahallian sin kita amo na impagsirik patuhan. Sabab wayrong pagduarwa nasabot ini hadis sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in syirik wayrong pagduarwa jumatu ha ummat ini kaunan wa qadara. Wayroon pagduaro hati niya wayroon tay kuran si manusia di kita maka iyan lang mo di jumato in syirik di kato haumatin niya tawakan ha manusia hauling zaman ini sabab ini siya sabot sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareng ha sabab yakto in parakala ini subay in kita mahali sabab jumato siya wayroon pagduaro angkan na muna rin ang mga panawag-tawag atawakan pagpasawa piya sampay muna si mga karasulan kanabihan amo na parakala pagtauhid iman pag-anib dahil hasirik sabab ini parakala dakula wayron po sin sambahayang ta impo asa ta in zakat ta hinang tamarayo katan amunin tao magtuad tungki dumadlaw sa nagkisirik patuhan anabi anasin ang mga ayat nagkasabot sinamun kita niyo sabab angkan na kita mabuka hasirik intaw bihayaon mabuka siya imakayog tumambok imatambok kumayog atawakan intao naghinang bay mabuka siya kasuran sinamuin mga tao mangi atawa ununo na impaghali sin tao bang man in ginhawan niya in family niya ipamaybay niya mapalihala dayang hakatan amuin mga musiba atawakan mudarat atawakan ununo na amuin makahinang sabab ikangi atawa ununo na bihan jumato pag ginawa pa family pamaybay bang bihat yung paghali mo pabaran mo hapagkaon haununo na pagtamong haununo na katang pakaradyaan naghali ka misan ni marayaw di mo na hati niya hinangon di mo na kaunon bang upamakon pagkaon bang man kaw di ka mudaratan misanin halal atap mo na di kaunon di hinangon sabab pag-ayad mo, haginhawa mo, habaran mo, hapamili mo, atawa ununo na. Nabang bihat to inamuin, pag-ayad si manusia, paghali si manusia, ha mga ununo na parakala, hikamudarat, paghinawa niya, subay, labi in pag-ayad niya, ha parakala sin pag-ianon syirik ini. Sabab, mga maastay manghud na mga pag-agama, in sa lagu-lagu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wayron na makalago kaniya amo ning pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala amo ning pagtauhid patuhan Rabbul Alamin
Pagkayat tuhin ang sintuhan kato tanyo sa lagu-lagu ibadat, sabab siya nagbutang ini, nagsara ini sinamin pakaradyaan ini, amunin tauhid isa lagu-lagu ibadat, marani ang katan. Pati siyusuy manusia, nakapamung sing kalima la ilaha illallah, tulus ihlas, dahil halawang pangatayan niya abutan siya sing kamatay, halawang suluka siya. Mataw din ang mga hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang hibutang intimbangan, in la ilaha illallah, in tauhid mo, yarihan sipak, in amuin maksiat mo, hinang mo marayaw kat, hinang mo mangi katandihan sipak, mabugat pa in la ilaha illallah. Mataw hadis, amuin, iban sing Quran, na may manunjuki kalaguan sin tauhid bang biadiin. Sa mataw day sa hadis, iban sin ataw Quran, iban sin hadis, na may kato tanyo, bang biadiin yung bugat sin dusa, bang biadiin yung bugat sin dusa, lagu sin dusa sin pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin kita manusia, mahali kita, mabuga kita rin ang mga unong na makamudarat kato, na tumtumun tayong sirik, amuin labi makamudarat kato, sa ditadya ka na naman. Makamudarat hapag tauhid mo, hapag ibadat mo, hadunya mo iban sin pag-akhirat mo, inamuin pag-ianong sirik. Sabab, yari pa'y namuin, bayta sintuhan Rabbul Alamin, inna Allaha la yagfiru ay yushraka bihi, wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha. Tumtumun na ito yung ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ini. Yan halom sin Quran, yan na suratul Nisa, in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bunal tuod tawkid, ininihat niya di ko makabuko, di ko makaputing, in Allah subhanahu wa ta'ala di niya ampunun in siyo nagsirik kaniya, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Maampun sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan hinang dusa, ununo na rusangan na ko rusa, dahil hamalago iwan sin asibi, ayaw adya ko nagsirik. Sabab in dusa pinakamalago, amun dakula sa lagu-lagu dusa, pa Allah subhanahu wa ta'ala amun yung pagsirik. Ang kanna, hatungod simbya mga, amun pagpangayo-ngayo sin, nasabot sin kita no yung pagkatupakubol, ininibo ko ninib, sara ini sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at niya banda ini kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukun ini hisiu-siu kanalong ta giyakaan-gaan sin kaibanan matupakubol mangayo dua, mangayo kaginisan na unong pangayoon sin asal sila biyabaitaan sin Tuhan nila Rabbul Alamin, ud'uni astajib lakum, bang sila mangayo dua maglagi maghajat katan, dahil padayri ko na sila patuhan Rabbul Alamin. Nakitaon na to impagdua pagkatupakubol, pagpapangayo-ngayo, wayron sa niya magkatupakubol mamisita ko, sabab nasabot hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod sin pagbisita kubol. Inyan wayron sa niya. Sa bangbiya sin paghinangon sin kaibanan, amoy matupatampat, matupakubol, mangayo-ngayo sin hajat nila, magtungga sila rin dito, magpusba sila, hinangon nila at niya labayan pataas. Amoy ato yung sirik dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaan yung amoy sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Hisiusiuin miatay, yabutan sing kamatay, nangin dua siya, lilimbangan niya in Allah subhanahu wa ta'ala, hahajat niya, panginduaan niya, wayron pagduaro lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, halaw manal ka intauyat to. Ampa intao bang iabutan na sing kamatay, in siya nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon pagduarwa halaw mapinal ka jahannam. In mga sila kafir, amun asal nagtukupur patuhan, wayroon amun utlang nila, iwan sin apinal ka jahannam amurayang kamatay. Pagpatay nila naman, diretso sila paapinal ka jahannam. Dahil hindi pahamuin laong tabihan apakubulan nila, asal ajab-ajabun na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yung pag-ajab sintuhan ng mga sila nagsisirik, annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya.
Dum iban sin adlaw, mahapon iban sin maynaat, innalka naglalakab labing kayo niya yung paso niya, amo natuin, amuin hipaniksa kanila. In dahing hamanga mapatut hipaniksa, ipag-ajab hamanga sila amuin nagkisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in kayo. Sabab kamatauran ayat bang nato basahon hamanga sila nagkukupur, hamanga sila nagsisirik kayo sa jakatan. Biya sininilong niya, annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya. Nalka ipaniksa kanila dumiban sin adlaw mahapon iban sin mahinaat. Pagubos, walladina kafaru lahum naru jahannam. Mga sila nagkukupur at iniya mamarahina inamu inipaniksa kanila amunen kayo apinalka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadhalika najzi kulla kafur. Adapun imanga sila amuin iabutan sing kamatay nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala yukhaffafu anhum min adabiha. Di nato in siksa kanila amuin magku. Dahil nga adlaw pa adlaw, dahil nga waktu pa waktu, gaman magkusong impaniksa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika najzi kulla kafur. Amo nato in amuin tungbas jaza hamanga sila nakalando impagkupur pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Pagubos apa sila umulak mga yutabang pa Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Hawakto yan dumatong din pagsusun si manusia. Amun yaon nin kayo, yaon na sila halom sing kayo, laong nila rabbana akhrijna. Ya Tuhan namu, pagwaa kami rin halom kayo ini. Na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Kalurabaha kami amuin, maghinang na kami, hinang ununo na marayaw, amal salih. Duwaing deng mga amuin hinang na muna kauna. Nadiwayron na yato. Di na tuwayron na chan si manusia amuin, laong tabihan, magbalik pa, pakain na tag na ato, mabuhi pa sila magbalik, himinang sila sing karayawan. Ang kanna, dahil nga mga salagu-lagu, anyaya, si manusia, pag hinawabaran niya, amuin liaukan niya, ingin hawabaran niya, amunain bang siya nagsirik pa Tuhan Rabbul Alamin. Sabab may ta, biyabay ta sin Tuhan na to Rabbul Alamin, laong niya, inna syirka la zulmun azim. In amuin syirik amuna in anyaya sa lagu-lagu si manusia pag hinawabaran niya. Dahil nga sabab yato mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin humali kita niyo, in amuin hibutang nato in kabuka nato, paamuin paghali paganib bangman kita niyo, di pikitan, di makahinang sin syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw pa kita niyuin di mabuka hatungod sin parakala syirik. Adapun in Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di muasya pa Allah subhanahu wa ta'ala hatungod bangman siya amuin makaanib deng parakala pagsyirik. Siyabutin Allah subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Kaya ngayon siyuhod si Nabiullah Ibrahim patuhan Rabbul Alamin, in magpatilibon siya iban sin anak apo niya deng haamuin parakala sirik, amuin makapagsumba, makapag sirik, makapagsakuto, makapagsumba pa amuin mga santo-santo. Rabbi innahunna afdalna kathiran minan nas. In parakala sirik amuna in nakalawng hakamatauran ding mga manusia. Amuna in parakala nakalawng ding mga kamatauran si manusia, amuna in parakala sirik. Namisan in nabi biya na sin apo sin kanabihan, biya na sin Nabiullah Ibrahim,
nangayo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala in siya magpatilibon tuod dahil haamuin para kala simpagyanong syirik. Sabab yung syirik ini biya na sinagi makabuka sa ini. Sabab biya di makabuka amuin mapapas malawaing kataan hinang mo. Nag-ibadat kaw dahil panagnaan at liwalig hang putag 5 taon imumul kaw hang gatos. Pag sakali pagdiin misan biahang lup wayro mabista kay mo karayawan. Ubus salta dito pa kaw hitilakbo dahil nga mga tao amuin sa lugi-lugi. Akan na misan ni Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangayo dua pa Tuhan Rabbul Alamin ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya kau Tuhan amuin magpipinda-pinda sin pangatayan si manusia patap-tapa im pangatayan ko agama mo. Sababin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala agama timitindog kapag tauhid. Akan din Rasul sallallahu alaihi wasallam bihatu inamuin dua aniya. Hati niya bangman siya amuin patap-tapon haka Islam. Sabab na sinagi Islam in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala agama Islam timitindog siya kapag tauhid. Nabang mo larakon simpag syirik pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala amo nato insalagu-lagu amo in panglaog si mano siya pagginhawabaran niya. Mabu subay kita niyo mahali haparakala pag ianong syirik ini mga tayo manghud na mga pag-agama amo in naglulugto na kita niyo naghihinang kita niyo sin amal nato makatan marayaw tiba ihuan amal marayaw katan hihinang nato na kataan sin kaingatan nato ibadat di akan sin Tuhan iban Rasul niya hihinang nato na pagubos bang kita magsyirik na yat tumalawa katan pagubos betaan kita niyo sin amuin kapiligruhan sin syirik ini in nagbayta kato junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laong niya nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lalis syirku fikum akhfa min dabibin naml. In syirik amuin kumugdan kato taniyo labi pa siya daing sin amuin di mo siya kasayuhan amuin manaw in sanam itumyaw namon sanam atawa pipila atawa unon labi sanam alangga labi pa siya rin dito amom yung ko nagiinom yung ko naglilingkod-lingkod naghahali-hali manaw hakid mo bihan na labi rin dito in pag-anong syirik amo hindi mo kasayuhan diagpakan na kawisin pag-anong syirik ini ang kanna na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam akhfa min dabibin namli in amuin kapiligruhan sin syirik dumagpak pamano siya makakadto pamano siya labi reng sinamuin sanam itum yaon halawng pakatigidluman miyaman ang haraig mo pagsayo mo yaon har diagpakan na ka o pipila nakutkut na ka labi para hindi tulong na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagubos on dahil mga dua supaya kita makaanib dahil dito sa inya to subay ray sablong ta hinangon buko na sa dahil mga dua supaya kita siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya long niya ala adullukum ala shay'in idha qultumuhu azhaballahu ankum qalila syirk wa kathira long na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mabaya ka kamulong na hinduan ko panduan ko sin amuin bang niyo hikapamung maig kaniyo hiig kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala libunan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hasyirik hati niya amuin matao diban matiyo bihato yung kamaksuran niya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mabaya ka kamo panduan ko hinduan ko bang niyo hikapamung libunan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala ataw paigon kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in syirik sibi-sibi atawa syirik mataun nakan atawa matiu nakan atawa dakula iban sin amun asibi laong na si mga sahabat bala ya Rasulullah huun laong na ya Rasulullah
فأرشدهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا أنبسل بيتان سن رسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. Amatin dua asin hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Amun ya Allah magpatilibon kami daing kaymo haparakala sin syirik sibu da kiingatan namo wa astaghfiruka lima la a'lam. Iban ya Allah atinya ampuna kami haparakala yan nahinang namo sinamun wala namo kiingatan. Amun ato dayang mga dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpatilibon kita dayang Allah subhanahu wa ta'ala para kala sin syirik amuin long tabihan mga nahinang ta kiingatan ta iban sinway iban mangin mangayo kita ampun pa Allah subhanahu wa ta'ala nahinang ta wala ta kiingatan. Sabab in syirik ini wayrum pagduarwa jumatu ini ha ummat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam biahambuk waktu amuin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpupun po ni mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya kaunan niya dahil mga amuin kaya ba ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Mabaya kakamulong na baitaan ko long na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inamuin para kala sa lagu-lagu labi in kapilug labi inamuin kadilikaduhan niya reng sin para kala si masihid dajjal. Sabab dahil mga pitna sa lagu-lagu makabuka jumato pa ummat ini amunin parakala sin pag-anon dajjal masihud dajjal. Long na sin mga sahabat kulna bala ya Rasulullah. Long nahuon long ni ya Rasulullah. Long na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asyirkul khafi. In parakala amuin piligro makabuka biasin siyabot sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makabuka parang sin pagdatong si Masihud Dajjal amunain pag-anon syirik khafi. Amunain syirik nakatatapok. Ubus piyasa wasin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biadi ini namun syirik nakatatapok di kasayuhan si manusia pagsayuhan halombaran niya. Law na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an yaquma ar-rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajul. Impagkugdanan sin syirik ini bukun tawasal nagmamaasiyat among pagdagpakan sin syirik among taw nag-ibadat. Sabab yari in Rasul sallallahu alaihi wasallam piyahantang in pag-anon syirkul khafi. Amo in syirik di siya kakitaan nakatatapok siya. An yaquma ar-rajul yusalli biasin sa pantun amuin nakita ka hamuk usugyaon si mambahayang siya. Sa alta piarayaw niya na yung pagsambahayang niya. Piahantap niya na, piatulid niya na, piarayaw niya na tuod. Lima yara min nazari rajul. Sabab may tayat to, sabab sinaun tao nakakita kaniya. At tinemaksud bukun kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala in hinang niya. Kal na sinamuin tao nakita kaniya. Akan na amo natin pag-ianon syirik amuin long tabihan khafi. Insyaallah malilay natin amuin syirik nakatatapok pag-ianon ini. Sabab ang parakala di amuin kupur to di manusia. At inya kafir to di manusia biasin mga amuin parakala si mga munafik. Among munafik piyagbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Beta sin suratul munafiqun. Mga sila to kafir asal. Bisan sila nagkasambayang nga mga rasul sahabat nagjihad nagindaginiskatan
kafir asal sabab in pangatayan nila asal bukun inhinang nila bukun karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Saon lang tabihan amuin asa inhinang mo karna sin Tuhan sa panagnaan niya sa kialamuran niya tudo kayong parakala niya to. Na impagyanon di sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun di ta kasayuhan in sirik yaon na to ikato misang ko nagkasambahayang kung danan ko sin sirik biya na lang nasin sa pantun hambuk tao amuin nagsambahayang siya salta biya rayaw niya na tuod yung pagsambahayang niya piyahantap niya na sabab may tayat to sabab sin tao nakakita kaniya nembihato mo nato inamuin dahil mga kiasuran na kita sinamuin sirik nakatatapok biya sinamuin biya ita papahalian kato sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil mga amuin subay kita mahali dumagpak kato yung pagsirik laway dahil mga duatud dalal wa aimmatil batil duatud dalal wa aimmatul batil amuin dagpakan kita sing kasirikan masabab dahil mga magdadaawa mamamayta mananawag-tawag amuin lawungon ni manusia wa aimmatul batil iban si mga amuin piangangaranta taumaas imam atau guru nagngangan alim nagngangan sa inyan bukun amu inamuin hibayta nila kato sabab ini dahil mga parakala papahalian kato sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga tao magdadaawa mga tao nagguwal guru ulama long tabihan imam kaimaman sa impanawag-tawag nila impamayta nila pamano siya bukun haamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini nisyabot day sab hadis sin amuin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam papahalian ini kato tanyo sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam makapagsirik kita manusia sabab si mga tao yato among mga magdadaawa yato mamamayta yato manusia iaakaran sin tao pag kita inibayta bukon amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabbutunin ayat iban sin hadis bang in hadis aun muhkam iban mutasyabi at inya paunahon pay mutasyabi ray nga muhkam bihato na mo yung pag mga tao ini amun ayat long tabihan aun muhkam niya at inya diretso yung bayta para kala yaon iban sin aun mga subahat ang mga aun mutasabi aw tawa biya long ta pagsibu-sibuan sin ayat ubusin hiba paunahon kay mamun mutasabi bihato yung hantang sin mga tao yat to law na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papahaliun kita rin mga manusya bihato yung dagbus niya inna min akhwafi ma akhafu ala ummati al-aimmatal mudillin in kabukaan jumatu dahil kato ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amain aimmatal mudillin amo yung mga naggukwal guru manglalaw nga manusia naggukwal ulama manglalaw nga manusia imam abtinya suntuan ha pag-arama sa manglalaw nga manusia amo natoy namuin laong nasin Rasul sallallahu alaihi wasallam kapirigduhan niya ham ummat niya amo imyo kain Rasul sallallahu alaihi wasallam jumatu ummat niya in mara sila makapagsirik sila makapagmaksiat sila makakatto sila makaagad sila katilak po papinal ka jahannam dahil ha mga sabab sim mga tao naggukwal nagdarawa naggukwal guru sa manglalaw nga manusia nabiya na sin parakala sirik ini wayrong pagduarwa nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la taqumus saa hatta ta'ala kabailu min ummatil awsan hatungod sin parakala sirik ini at iniya jumato ini way pagduarwa pamanusya la taqumus saa hatta ta'buda kabailu min ummati al-awsan hadi pa dumag in adlaw kiyamat
aum pareng nga mga manusia makapagsirik pa, makapag-ibadat pa, mga amuin santo-santo atawakan barhala, amuin mahinang nila limbang atawakan lasahon biasin paglasa nila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuin at hatin niya subay manusia amuin mahali day nga mga parakala insirik dumagpak maun pa amuin ginhawabaran niya. Ngayon nga mga amuin suntuan na to sa lagu-lagu atawakan upihan na to sa lagu-lagu day nga mga manusia saleh siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya siyabut ha Quran dihil kato sampul sintuhan na to Rabbul Alamin upihan sin kita niyo hapag tarbi hapag hindo amuin unaw muna imparakala dakula apa sumunod sibi-sibi apa magsunod-sunod siya. Luqman deng mga amun ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya halong Quran wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Amuin ibang ko magtarbiya anak atawa ununo na maghindo atawa long tabiha magpatumtum tao pautumtuman mo muna sin parakala dakula apa magsunod-sunod biada sinamuin bangunuin long tabihan biasin panawag-tawag sin kanabihan papagtauhid iwan pag-anib daing hasirik. In Luqman nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunay la tusyrik billah. Aun habuk waktu biulansangan niya, piatumtuman niya Luqman in anak niya. Piatumtuman niya, biyaitaan niya. Amo ini namun long tabihan sa lagu-lagu bulansang simaas paanak. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya kaulong na anak ko, ibut ayaw ko tuod magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos apa niya sugpatan, inna syirka la zulmun azim. Sabab, impagyanong sirik yan, amunan insa lagu-lagu anyaya simmanu siya paghinhawabaran niya. Amunan insa lagu-lagu anyaya simmanu siya paghinhawabaran niya. Ang kanamataon pa ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod sin parakala yan. In mga kanabihan na kauna, amuin hawak tuman sila nawapat, impiag pusaka nila, paamuin mag-ibadat, pa Allah subhanahu wa ta'ala, umanib, dahil nga pagsakuto, pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus dahil ilaw na sin Sheikh, asyirkul akbar, yujibu hubutal amal. In pagyanon syirik dakula ini ni hati niya wajib tuud atawakan tartan tutuud in syirik dakula yan amunan in makalarak makapapas singkatan hinang si manusia sabab mayta in Allah subhanahu wa ta'ala betaan kita niyo katungod sinamuin kabtangan sin Sheikh yato betaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in syirik dakula makapapas siya makalarak sa singkatan hinang natumtumon sin kita niyo mga palanggungan na mo agama in syirik ini kabalikan na mo ininibukon ini ayaw man kita imyan law naman nirik sirik hindakuan ini tawa hindakuan ini nirik sirik in nagdihil hukuman sin parakala ini Allah subhanahu wa ta'ala piapahali kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piapahali kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpahantang nagpakuan kato nagparagbus mangbiadi ning paghali ta parakala sirik amunen Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon ini hukuman laong tabihan dahil kansiw in parakala pag sirik may talong na manirik sirik ka mga tao in nagbihato Allah subhanahu wa ta'ala hindi kato mano siya nagpasampay sadya papahalian ko nga sirik bihanin dagbusin sirik amo in pagyanon subay muhalian
Amuyat to. Sabab mayta, hangkan na kau papahaliun sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinangan kau sa lagu-lagu karayawan, betaan kau bang uno naman, tiartib kay mo marayaw. Pag-ubos, yato na natartib kay mo yung kataan, hinang mo marayaw, ibadat mo sa lagu-lagu, nagtag na rin hatawhid, sambil pa amon asibi niya. Ang pakaw sabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya di malarak yung kataan hinang mo rin mausiba, nayari sa binhalian mo. Haliin ini. Amatin Allah subhanahu wa ta'ala. Dura, hinang ibadat sa lagu-lagu, amunin tauhid. Dusara kula sa lagu-lagu, manglarak sin ibadat mo yato, amunin sirik. Inini mo kun ini hukuman. Adakala, matawdeng ang mga manusia, imian lang na way na hinang nyureng ang manirik-sirik sadya. Nasubay, bukong blimon tayo manusia pagkahita, bilimon tayo ng Allah ta'ala. Naway ron tao makakaus. Tumaksil pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik kaniya. Ini nagpasampay sadya, imbiya ka tumano siya, iban hipasampay tabang unuin maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala para kala, Quran niya, iban sin sunnat sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asupaya kita rin makalamod ng mga manusia, manglalawong hapagkahin niya manusia. Lamod yato papahalian sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amon mga tao mananawag-tawag, nagguwal maingat sa manglalawang hapagkahin niya manusia. Mabuka kita niyo mahinang bihato, akan nahibayta nato, bang unuin, bayta sintuhan nato Rabbul Alamin, ini ni amanat, asupaya kita niyo hadlaw akhirat, bang maghukom, di kita niyo magtaksil, tiaksili, nakapasampay kita niyo sin amanat, piasampay sinamuin, junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkain tauhid biya na sinagi sa lagu-lagu ibadat, mahinang singkitan yung manusia, damik yan in sirik sa lagu-lagu, maksiat dusa, bangkitan yung himinang mahinang si manusia. Yari kita niyo betaan sin Tuhan na Rabbul Alamin, wala kita niyo iyawam. Hati na in sirik dakula, laong na sin sirik, in iyan, hati niya makalarak, makapapasing kataan hinang. Yan rin parman sin Tuhan. Walaqad uhiya ilayka walal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Yari na. Amo pa isab kita niyon wala long tabian di humalli asirik. Misanin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piapahalli da sintuhan niya Rabbul Alamin haparakala pag-ianong sirik. Sabab mayta, matampal kato tanyo in sarayaw-rayaw manusia amunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin manusia na iyan iampunin dosa niya nakauna iban sin susungon amuin manusia iampunin dosa niya iban sin nakauna iban sin amuin nakahuli iban sin susungon. Amunan junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa biyandaan siya sintuhan niya Rabbul Alamin hatungod sin amuin pagpaanib haparakala sirik. Long niya haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Imparakala sirik ya Muhammad atinya kaya pagbanda na muda, ang mga sila nakauna rin kay mo, iban na sin ikaw. Iban na sin ikaw, ya Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, la yahbatan na amaluk, wala takuna na minal khasirin. Kaya pagbayta na muna, kaya banda na muna, ang mga sila nakauna rin kay mo, iban sin ikaw bihayaon, nabangkaw magsirik, pa Allah subhanahu wa ta'ala, magsirik marikaku, magsakuto ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, layahbatan na amalu, tantuay rum pagduwarwa, papasun na mo, in katan amal mo. Inya to junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala takunan na minal khasirin. Salta, hadlaw akhirat, lamud na kaureng nga mga tao, amuin lusong lugi pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na insyaAllah pagkabiya
Yato na kita niyo yabutan sin waktu napatubtubon nato na sa jarito. Ibang paparman sin Allah subhanahu wa ta'ala pagbalik-balikan nato walau asyraku lahabit anhum ma kanu ya'malun. Bang sadya sila nagsirik at ahuisyoso naman siya nagsirik tanto papason sin Allah subhanahu wa ta'ala in kataan amal nila yato. Na ikaw imian lang mo nagjasambayang dako, nagpupuasa ako, nagjajakat nagkakataan ako, amuin basa unta malapas na kaw. Bang kaw nagsirik patuhan, tanto ay roon tuod. Pagduarwa, malawa ay kataan niya to. Kita ang parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Tawbah. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. In masabab, dihi katayma, sim mga sarak ka mo, ibadat mo, ununo na kataan ibadat mo, unin sabab dihi katayma, illa annahum kafaru billahi wa rasuli. Sabab sim pagkupur mo, pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban wala ko kimahagad, pajunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nayari pa yung parman sin Tuhan, wa may yakfur bil iman, faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bang muin pag-iman mo, pagka-muslim mo, lialamuran mo sin pagkupur, pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad habita amalu, wayrong pagduarwa, larak, ingkataan hinang, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sarta, hadlaw akhirat, naslugi na manusia, bihatu indagbus niya. Mataod pa mga ayat, manunjuki, hatungod sinamuin, para kala, amuin pagsirik ini, piligro tuod, makabuka, amuin dumagpak katutan yung manusia. Mataod din ang mga longta hadis sin Rasul, iban na muna sin ayat, Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapagpahalli habiak kato manusia, amuin parakala sin pagsirik ini, sabab ini ni piligro, amunin anyaya, dakula sin manusia pag ginawabaran niya, in parakala sirik, biadi hindi kanya sa lagu-lagu, in bangkaw naglugto dahil hakasibi-sibi mo sambil nakaw limaas, naghinang, nagtipon kaw sin hinang mo marayaw, ang pakaw nagsakuto, ini nilarakon papason katan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo natin sa lagu-lagu, kalugian sin manusia. Piadasan sinamuin, nagtipon kaw sin alta mo, dahil hangkatag na, pag-ubos, paglas na ito nasunog, ang biya din namin dagbos sin manusia bihato, amon nalawa sa jatahanahana. Nagtipon ko mga kaiman tahon, sin alta mo katambihan. Pag last yat to, nalawa magtuy. Wayro naman nabista mo kay mo ununo. Bangunin naman kasusahan si Mano siya bihat ko. Sa lagu-lagu kalugyan si Mano siya, bang siya nag-iibadat, Muslim siya, salta, nagsirik pa siya patuhan na mo nato namin sa lugi-lugi Mano siya. Wayro problema siya namin mga kapir. In kapir asal, diretso na sila pala mapinal ka, jahannam katan. Wayroon, ut nila iban sinalka, amura kumaning kamatay. Yung mga sila nagkukupur patuhan, wayroon ut nila iban sinalka, amura kumaning kamatay. Amura kumanyat to. Nain kita Muslim, insyaAllah, ayaw kita umanibtog kita ng parakala, among papaaniban kato, biya sin nasabot na to, sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imahuli magmaap kamo, dito na sadya patubtubon na to. InsyaAllah, pagbalikan nato dakuman, sugpatan nato imbya mga pangadyan nato maniutiyo. Nabangsaw pa maawon mga kabtangan na mo yato biya mga wala imamo. Ninyat tureng sadya kamo sadya iban dayng hasaitan. Nabangsaw pa may sabiyat to awon mga kabtangan na mo imamo. Baha taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban amo yato inamuin tinya akarun sin kita niyo. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala papagbarakaton sin Tuhan Rabbul Alamin in mga waktu nato yato. In mga nakawa na to, pangadyan dahil dito, papagmumpa aton kato tanusin Allah subhanahu wa ta'ala, agin hawa manato, iban hakabuisin kita niyo, iban di magkabugto in pag sarang sukul na mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, mapuas dahil dito, iban maun kanyo katan, amuin, way nagbabatilaw, yari nagtutulong tabang, pahinang marayaw, tumaod, paamuin, pahinang marayaw, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, patubtubon na mo na sa jarito, itukbal na mo in, tasalam-salaman kanyo katan, lapal salam kasilasa,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. الله أكبر الله أكبر الله